Nadam se da ste uživali u prethodnim videima, da ste naučili nešto novo ili saznali nešto zanimljivo i da vam se dopada ovaj način iznošenja teme. Veliki trud je uložen da sve bude naučno potkrepljeno, a razumljivo svakome. Tako će biti i sa ovim izlaganjem gde ćemo sagledati kanabis sa medicinskog aspekta. O ovoj temi se u poslednje vreme dosta priča, s posebnim osvrtom na pitanje da li se biljka može koristiti kao lek i kada. Govorit ću jednako o tome šta se smatra dobrim, a šta lošim dejstvima, jer kanabis ne može biti isti za svakoga, niti za sve prilike, kao što i na nivou individualca može biti zdrav i štetan. Lečenje kanabisom bi se moglo podvesti pod alternativne metode lečenja. S jedne strane, previše je ljudi izlečeno da bi se moglo smatrati nadrilekarstvom, dok sa druge strane konvencionalna medicina prihvata njegovu lekovitost samo u okviru simptomatskog lečenja. Da razgraničimo jedno. Konvencionalna medicina je uspešna za većinu populacije i testirana na velikom broju uzoraka, ali nema 100% uspešnost. Alternativna medicina nastala je i razvijala se prema potrebama onih kod kojih konvencionalna medicina ne daje željene rezultate. Mada je odnos ove dve grupe ljudi nesrazmeran, broj onih koji se leče alternativnim metodama uopšte nije mali i zanemarljiv. Pored toga, konvencionalna medicina sve više uvodi alternativne metode u svoj sistem lečenja kao dopunsku terapiju, a ne treba zanemariti ni moment da za mnoge bolesti nema rešenja ili su veoma agresivna i često puno štetnija od lečenja cvetovima kanabisa. Svetska zdravstvena organizacija je na zasedanju u Ženevi novembra meseca prošle godine najavila da će u narednih 18 meseci reklasifikovati kanabis iz kategorije droga u kategoriju leka na internacionalnom nivou. Pa hajde da pogledamo kako je i zašto do toga došlo. Temu ću otvoriti sa pričom o kanabinoidima, od kojih ste za jedan sigurno čuli, a i pominjala sam ga prethodno, a zove se THC ili tetrahidrokanabinol. On je primarna psihoaktivna supstanca biljke, a pored ovog biolozi su izolovali preko 100 drugih kanabinoida. Na ekranu vidite ostale koji se uobičajeno nalaze pri analizi biljke, od kojih su najzastupljeniji i najistraženiji CBD i CBN. Zašto je važno da poznajemo kanabinoide? Do 80. godina smatralo se da njihov mehanizam delovanja nije ni po čemu specifičan. Međutim, ispostavilo se da nam je kanabis pomogao da otkrijemo novi telesni sistem i da u sebi imamo posebne receptore koje kanabinoidi prosto targetiraju. Mreža ovih receptora u našem telu nazvana je endokanabinoidni sistem, a u potrazi za njihovom funkcijom 92. godine dr. Hanuš otkrio je da naše telo samo proizvodi supstance slične kanabinoidima. Prvi endogeni kanabinoid koji je otkrio nazvao je anandamid, po sanskritskoj reči ananda, što znači blaženstvo, a na ekranu vidite ostala 4 koje su pronađena nešto kasnije. Da bih ovo uprostila onima koji slabo poznaju medicinu, poslužit ću se slikovitim opisom. Endokanabinoidni sistem je nalik na mrežu ključonica ili brava raspoređenih po našem telu kojima odgovaraju dve vrste ključa. Fitokanabinoidi, odnosno biljni kanabinoidi iz biljke kanabis i endokanabinoidi, odnosno kanabinoidi koje naše telo samo proizvodi. Endokanabinoidni sistem dalje ima dve vrste tih receptora koji su različito raspoređeni i zastupljeni u našem organizmu. CB1 receptora ima najviše u centralnom nervnom sistemu, plućima, jetri i bubrezima, dok se CB2 receptori najviše nalaze na ćelijama imunog sistema, gastrointestinalnog trakta i perifernog nervnog sistema. U tom smislu, vezivanje kanabinoida, bilo ovih koje prirodno imamo u sebi ili ovih iz biljke kanabis, ostvaruje različite uloge u ljudskom telu. Oni regulišu vitalne i druge funkcije organizma kao što su spavanje, apetit, raspoloženje, rad imunog sistema, reprodukcija i plodnost, zadovoljstvo, bol, memorija, termoregulacija i mnoge druge, na taj način što diktiraju organizmu koji od ovih funkcija treba da pojača, a koje da redukuje. Postoji još jedna grupa kanabinoida koju bih pomenula, a to su sintetički kanabinoidi. Koristeći hemijske metode, naučnici su uspeli da proizvedu pomenute kanabinoide, ali su u tom procesu otkrili i gomilu drugih kanabinoida koji u prirodi ne postoje. Neki od njih su pronašli svoj put do uživaoca kanabisa, pa smo u poslednje vreme imali prilike da čitamo o stravičnim posledicama sintetičke trave, tamjana i spajsa, dok su drugi upakovani u tablete i mogu se kupiti u apotekama kao lek. Za biljne kanabinoide dokazano je da u različitim odnosima drugačije deluju na telo čoveka. Ovaj fenomen poznat je kao enturaže efekat, odnosno ukupni efekat svih kanabinoida u organizmu i, nažalost, isključen je u proizvodnji lekova na bazi kanabinoida. Jedina prednost ovih lekova ogleda se u simptomatskoj terapiji. Međutim, čak i za lečenje simptoma mane su im jednoličnost i primjena za mali broj stanja, sadržaj kanabinoida koji ne postoji u prirodi i nedostatak kanabinoida koji postoji u prirodi, kao i nedostatak drugih biljnih komponenti iz kanabisa poput terpena, zbog čega ostvaruju znatno slabije rezultate nego
primjena njegovih cvetova. Na ovu temu se odlično nadovezuje priča o ulju kanabisa koje je u poslednje vreme veoma dobilo na popularnosti. Kako su naši preci ekstrahovali cvetove i kome je to ikada palo na pamet ostaje misterija 3000 godine stara. Ono što danas znamo o ulju jeste da predstavlja smešu visoko koncentrovanu kanabinoidima i da ga mnogi nelegalno koriste u procesu lečenja na isti način na koji su to ljudi činili i ranije, samo slobodno. Glavni sukob mišljenja između onih koji žele da se leče uljem kanabisa i medicinske struke koja to još uvek ne odobrava potpuno jeste pitanje da li kanabis leči i ublažava samo simptome bolesti ili može dovesti i do potpunog izlečenja eliminišući jednako i uzroke i posledice. Glavni argument protiv ulja je da nisu definisani standardi za sastav i proizvodnju. Ono što je poznato i priznato o lekovitosti kanabinoida jeste da pomažu pri ublažavanju bolova, kod depresije i apatije, za podsticanje seksualnog nagona, kod poremećaja apetita, poremećaja sna, mišićnog spazma, za regulisanje nivoa šećera u krvi, protiv mučnine i povraćanja i mnogih drugih simptoma karakterističnih za različite bolesti. Međutim, u poslednje vreme iz mase naroda se javlja sve veći broj ljudi koji svedoče o svom izlečenju veoma teških bolesti, a svoje tvrdnje potkrepljuju analizama na osnovu kojih im je postavljena dijagnoza i analizama nakon terapije uljem. Rezultati su evidentni. Studije rađene širom planete najviše su se bavile mehanizmima delovanja kanabinoida i većina njih spada u preklinička ispitivanja. To je glavni razlog zašto ih srpska medicina ne priznaje. Da budem preciznija, ispitivanja na ljudima jedva da su dozvoljena, a na dobrovoljcima se ne smatraju da su randomizovana. Pored toga, dokaz o izlečenju se ne smatra istinitim ukoliko nije izvršen uz nadzor i kontrolu stručnih lica. Zbog nezainteresovanosti ili nedostatka hrabrosti srpskih lekara da se bave ovim pitanjem, bolesni su se okrenuli onima koji su ceo svoj život posvetili proučavanju kanabinoida. Onima koji su ih otkrili, onima koji su vršili istraživanja i sprovodili studije i svi kažu isto. Tvrdimo da ulje kanabisa leči autoimuna oboljenja, kardiovaskularne bolesti, neurodegenerativne bolesti, neurološke i psihosomatske poremećaje i najintrigantnije maligne oboljenja. Njih, koji se povinuju zakonima nauke, niko ne može sprečiti da govore šta su zaista videli i saznali tokom svog naučnog rada kada skinu svoje uniforme i nađu se u ulozi civila, slobodnih građana. Hajde da malo odstupimo od zapetljanog mikrosveta i da sagledamo promene koje se dešavaju pri konzumaciji, a koje su korisnici u mogućnosti sami da opišu bez posebnih merenja fizičkih i hemijskih parametra. Iako svaki od mnogo načina na koje kanabis može da se konzumira daje različite vrednosti trajanja efekta, oni su uvek isti. Počinju sa blagim telesnim senzacijama, osjećajima strujanja kroz telo i porastom krvnog pritiska. Potom se ubrzava puls, otkucaji srca postaju intenzivniji i u zavisnosti od mnogobrojnih faktora javljaju se prva pozitivna ili negativna psihodelična iskustva. Pozitivna iskustva bi se mogla opisati kao napad smeha i humoristički pogled na realnost. Naglašeni su prijatni osjećaji u duhovnoj sferi, a generalno vladaju dobro raspoloženje, opuštenost i blaga euforija. Ovi efekti mogu izostati i biti zamenjeni osjećajima teskobe, straha, napada panike, anksioznosti, drhtavice, hladnih ekstremiteta, zujanja u ušima i mnogih drugih. U oba slučaja jednako se javlja dehidriranost, protok vremena se doživljava na izmenjen način kao i prostorne distance. Čula postaju izoštrenija, a perceptivni trak se pomera i dozvoljava prijem draži koje su prethodno bile ispod praga osetljivosti. Efekti traju par sati, nakon čega će se osoba osjećati umorno i pospano i gladnom. Ovakva klinička slika opisuje akutno delovanje kanabisa, odnosno šta se dešava sa osobom koja duže vreme ili nikada nije koristila kanabis ili koja ga koristi kontinuirano, ali retko. Kod hronične upotrebe kanabisa dolazi do prezasićenosti receptora kanabinoidima, odnosno porasta tolerancije. Prva asocijacija u vezi sa time jeste da korisnik razvija potrebu za unosom većih količina. Kod kanabisa, međutim, ova relacija ne postoji. Kada je reč o psihičkim promenama, dakle, najviše se postižu opuštenost, oslobađanje stresa i napetosti, fino raspoloženje i kreativno i analitičko razmišljanje. Ovde bih posebno naglasila da su to rezultati odgovorne upotrebe kanabisa, što naravno ne mora biti slučaj kod korisnika. Osoba koja je podlegla hroničnoj upotrebi, a pokazuje apatiju, odnosno smanjenje ili gubitak volje, paranoične ispade ili društvene devijacije, žrtva je psihičke nestabilnosti ili socijalnih problema i za njih. Uzimanje kanabisa je tek jedna od mnogih stvari koje rade pogrešno.
Kada je reč o fizičkim promenama, one pri hroničnoj upotrebi ostaju iste, a podrazumevaju promene krvnog pritiska, ubrzan rad srca, dehidriranost i pojačan apetit. Ovi efekti, inače, najčešće onemogućavaju korisnika da unese prevelike doze kanabisa kada govorimo o udisanju dima. Medicinski teoretičari tvrde da opasnost koju korišćenje konoplje nosi treba prvenstveno sagledati u efektima na ličnost uživaoca i da duga izloženost izmenjenim stanjima svesti vodi u psihičke probleme. Problem je što su ove posledice uočene kod grupa ljudi koje već imaju problema druge vrste, a to su najčešće bolesti, zavisnosti, neuroze i psihoze ili teži psihički poremećaji. Razlog tome je što je posledice kod njih moguće evidentirati u okviru zdravstvenih ustanova jer su najčešće hospitalizovani ili na druge načine uključeni u procese lečenja. Osoba koja vodi normalan, zdrav, aktivan i produktivan život, a koristi kanabis, ne ulazi u tu statistiku iz vrlo opravdanog straha da bi time mogla ugroziti svoju porodicu, posao ili društveni status. Savremena ispitivanja koje uključuju mogućnost merenja moždanih funkcija pokazala su da one postaju izmenjene pod dejstvom kanabinoida, što se znalo i ranije, zato se i kaže da su psihoaktivni. Međutim, nasuprot fizičkoj usporenosti koja prati uživaoca, zabeležena je veoma pojačana moždana aktivnost koju obeležavaju ubrzanje ritma moždanih talasa i povećanje njihovih amplituda. Ovo bukvalno znači da je mozak na kanabisu aktivniji nego inače, odnosno da se nalazi u stanju veće budnosti, ali se naravno ne treba pogrešno tumačiti kao da vas čini pametnijim. Pojačana moždana aktivnost manifestuje se kao ubrzan tok misli koje pritom mogu biti isprekidane ili nasumične. Zato je osobi na kanabisu teško da prati ono za šta nema interesovanje, dok za ono što je interesuje ostvaruje jaču koncentraciju i bolji fokus. Najveća fama i poslednja postava u odbrani ideje da se kanabis trajno deklariše kao štetan igraju pitanja zloupotrebe i psihičke zavisnosti. Psihološka zavisnost u psihologiji navodi da se ova vrsta zavisnosti može postići sa svakom supstancom, poput čokolade ili kafe, i još veću pažnju preusmerava na pojave i događaje ili predmete prema kojima se može razviti adikcija, poput interneta, telefona ili igrica. Važno je napomenuti da se bilo šta prema čemu se razvije potreba i strast ne smatra zavisnošću ukoliko ne remeti vaš porodični, poslovni ili socijalni život i da onima koji eventualno razviju psihološku zavisnost prema kanabisu treba jednako pomoći kao i onima koji su je razvili prema kockanju, alkoholu, internetu ili visokokaloričnoj hrani. Kada se govori o zloupotrebi, najčešće se misli na to da onaj ko želi da proba kanabis poželiće da proba i nešto jače. Ovo se u praksi pokazuje kao pogrešna pretpostavka, ali i u statističkim procenama o upotrebama droga uopšteno. Naše Ministarstvo zdravlja je u obrazloženju za promenu zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama istaklo studiju o upotrebama droga u Evropi, u čiju statistiku ulazi i naša zemlja. Navodi se, mladi koji koriste ilegalne droge najčešće probaju više vrsta, a onda se to najčešće obrazlaže sledećim podatkom. Skoro polovina učesnika koji su koristili kanabis koristili su i neku drugu legalnu ili ilegalnu supstancu, najčešće sedative bez preporuke lekara i alkohol. Brojke kojima se barata u ovim iskazima su 8% Srba koji koriste neku od ilegalnih droga, odnosno 7% Srba koji koriste kanabis. Ako pogledate studiju, prvo što ćete uočiti jeste da je 36% ispitanika na pitanje ako ste koristili kanabis, da li biste to i priznali ovom upitniku, odgovorilo se definitivno ne. To nam jasno pokazuje da je statistička procena od 500.000 Srba koji koriste kanabis netačna, odnosno danas ima mnogo više. Ako dublje analizirate podatke, vidjet ćete da je od 8% onih koji koriste ilegalne droge, samo 3% onih koji koriste ilegalne droge koje nisu kanabis. Odnosno od 7% onih koji koriste kanabis, 5% je onih koji nemaju veze sa drugim ilegalnim supstancama. Ovaj podatak je takođe zanemaren, a bitan je pokazatelj da kanabis nije uvodna droga, premda se ne može smatrati drogom uopšte. Neodgovornost prema zdravlju je jeziva mana ljudske prirode koja se kod svakoga od nas ispolji, ponekad trenutno, a nažalost mnogo češće bude hronična. Opšti stav zdravstva je da preventiva čini pola medicine, odnosno da o zdravlju treba brinuti mnogo pre nego što se osete bilo kakve smetnje. Ali, mogu li zaista ista pravila važiti za svakoga? Medicina kaže ne,
iako se trudi da ta pravila definiše. Ako pođemo od osnovnih ljudskih potreba, kao što su hrana, san, voda, seksualne aktivnosti i održavanje higijene, već možemo vidjeti da se lekarski pristupi veoma razlikuju, a samim tim i savjeti o kontrolisanom zadovoljavanju ovih potreba. U tom smislu, neke finije i komplikovanije potrebe svakog individualca se veoma razlikuju, a otuda je potrebu za uživanjem kanabisa besmisleno karakterisati kao negativnu. Ona se javlja kod velikog broja ljudi i jasno je da razlozi zbog kojih se poteže za biljkom mogu biti drastično različiti, od duhovnih do fizioloških. Zašto se onda tom fenomenu ne bi pristupilo kao i svim drugim fenomenima koji se javljaju i u prirodi i u društvu, naučno-istraživački? Za kraj, podsjetila bih i medicinsku, a i širu javnost da je stopa smrtnosti od predoziranja kanabisom 0%, odnosno da ne postoji ni jedan zabeležen smrtni slučaj uzrokovan njime. U nastavku slede neke zanimljive statistike koje biste trebali pročitati.